Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to Renate Lam me thon riu dare. Aside September tarik chui na padai kumsing nai na chui na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Tamenglong September tarik chui na kathum. National Highway Paikatam route na Chennai. Tamenglong to Mahor Road Gaanphiu may nam khatni rampau nunri kasiam mai Affected Land and Property Owners Committee ALPOC rui September tarik chui na kathum nong protest agitation kahau kanthe. Protest kautai Gaanphiu may nam nunri National Highway Act Reclaimed the Chat of 1956 khatni right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation, Resettlement Act 30 of 2013 thailaina in shoot my compensation haiti lawo to na demand so kanthe. Nam mai nun thailaina National Highway Paikatam route na Chennai ka siam kharui kaniu ram khani kai lau su ka si lau gai the to na sakane. ALPOC to on demand dai 0 point dai long kharui kilometer rik secure na charuk point the chat Chennai 0 ziri dui thuak ngan ne thai lau nu we tatkan mai September tarik route na Chennai kumsing nai na chui na padai nung tai ALPOC ru Union Minister of Ministry of Road Transport and Highways Chief Secretary Government of Manipur khani Deputy Commissioner Tamenglong District hang ultimatum tina kaniu tuang ram hai National Highway Act 1956 khani LA Act 2013 thailaina kaniu tuang ram hai acquire sunap mansai goi tuang kung mai hai chulau khang ti thai kan tuang nge ALPOC tuang ultimatum khautai September tarik chui na kanai kumsing nai na chui na padai ngalung khau kaniu tuang demand hai chulau mage thai National Highway Paikatam route na Chennai Tamenglong Mahor Road or Tamenglong to Jiri River tan mai ti hai ti in thak puni tuna sakan chonge protest at kai kan menun roi sa in daw mai thilaina National Highway Paikatam route na Chennai chang Assam person khangtu compensation hai in sup na tipat kan thi tiki tabuizang rui Manipur biak khau ba mai nam Chennai khangtu compensation hai ti mak tong chu tuna than kane Manipur biak khau ba mai nam mai nun chong rai ti hai government roi tabuizang nimbin bam tong chu tuna ni than kane Infal September tarik chui na padai Traffic Control Police Wing Manipur Race School khani School Vehicle Association ta Safety Regulation ta China ta lau khang khani School Van khau insamna ti lau me sing khau ri hian na ti dung lau mak khang ti thai kan the Manipur Gazetted Extraordinary Number Phaithum Rikachat na pangu dated September tarik chui na kanai kum singnai na route na pangu tong Transport Department Guidelines thailaina School gari rui kaniu tong Registered Seating Capacity kharui akhat point pangu haiti dung lau khang ti thai kane Meet on regulation high school gari khau in some na nun dung ni me sing hori in bu na dung ma khang tipat kan chongi in some na ka sing hian na dung mai re lo tuan mai na ram na accident tipat nu mai chance pai na ye tu na sa kane Supreme Court Committee on Road Safety ruini mi tuang lam khau tan mai action sin thau khang ti thai kan chongi school gari lung khau in some na gai na dung mi hai in some na nun khau Gaanphiu mai panu mai tong pai na nai thi mi hai road safety authorities nun khang lungai dai mai subam the Traffic Control Police Wing rui in some na nun khau siswai mai pat ma khang mai goi ri safety rule ti hai ma chuang lau khang sang hoi kan nei Tamenglong September tarik chui na kathum Schwarzstar High Seva Campaign tungduan akatsuna ram ganpat mai pot nun khauri ram gai mai pot kasiamna kathuang mai mung September tarik chui na kathum nong Public Health Engineering Department PHED Tamenglong ri langna hypo jato nang park khau tat kai kan the mi tuang mung tai waste management khani recycling ta machuang mai suna tat kai kan chonge mi tuang mung khau tai ringso bau dai mai son of mai rizinang dai mai Tharon village khani Guikhanliu Malingmei son of Lataulung Panmai New Kenan Tamenglong number 3 kanai refers kani second position lagani kanai to October tarik kanai nung Deputy Commissioner Tamenglong ri swanti patni September tarik chui na kuthum nung waste to earth mung khautai Schwarzstar High Seva Campaign to nodal officer kacham thai faika gang mai CEO EDC Tamenglong khatni PHED executive engineer Adam Chiru kanai ri zausin lau kane Waste to earth mung kazao lau mai goita PHED biak thang rui thunku mai indau kani kumna gongni megan khawni environment khang kadan metan azu khaw kazao bam khang sanghoi kane Senapati September tarik chui na kathum Naga Village Chief Federation Manipur NVCFM rui Union Home Minister Amit Shah khaw free movement regime laganna Indo-Myanmar border naga mai rilung mai area kasau na fencing suni mai lam khaw memorandum tikanthe
memorandum tai additional district magistrate senapati nimi ajing wangshi MCS khau kachong office khau September tarik chui na kathu mandi nung tikan chunge naga maina Manipur dong apex body sunaba mai NVCFM rui FMR lagana border fencing suni maita tan nanu nimak mai indau kane kumna NVCFM rui naga maitong history khani cultural ground ko rui mi tai withdraw so that kang sangwai kane NVCFM thailaina India Myanmar border khau hai naga namnun tingkum phai inbu thang rui lat luma ngalung kariu gong kan chongi British Labour ma ka khaununa kan mai 1826 Treaty of Yandabo ma thang rui naga minun mi chong border khau akhatna suna lungwang kan chongi tuna sakane intau international boundary naiba mi hai colonialism gan kharui nai ka hau kan chongi mi tai naga minun chong rights kani chun mai ta thau sulau makna tan kai kan chongi tuna sakane memorandum khotai NVCFM rui naga mai guang nun chong rights ta government rui subak lau puryo tuna changwai kani tiki naga mai chong ram custom kani law and order da sai thau lau pu tuna sakane FMR lagat me hai rui naga mai nun chong traditional kailuang nun ta su ama lau puni thi tuna lungai mai tai indau kane FMR lagat me hai rui dilung mai naga mai nun chong ancestral territories ti hai nuna mai ma nga su ama lau puni thi kumna mi hai rui United Nation Declaration tong indigenous mai nun chong rights ta ngak lau bam mai khori kalang ti pat lau puni thi tuna sakane FMR lagat me hai rui naga mai nun chong rights ta compromise ti su puni thi kumna naga mai nun rui kaniu tong ram lung ka free movement naiba mai tai naidat ni tong ram thi kumna mi hai rui lat lu ti pat inbu nu mai tong naibam thi tuna sakane memorandum khautai naga mai nun rui mai tai kuki lat lu khau neutral suna bambam chongi tuna sakane union government rui FMR haila gani thai naga minunta kalang kanai India naga khani Myanmar naga tu mai haiti pat laupani thi tuna sakane naga maiti hai administrative states padai Nagaland Manipur Arunachal Pradesh kani Assam tuna subaglawi tiki naga minun rui kanyu dong right sai akhatna suna kanyu dong pupau rui galau mai ram khau lungbam chongi kumai sang rui Indian government rui naga mai rui lumbam mai basic rights da zai thau lo khang ka ge na ye tuna sakane India's East Policy Bangkau FMR hai naga minun ka khau languat landak mai education khani healthcare khau kai inbu thau khang kasiap lokan chongi intau tong government hai rui naga minun jong traditional custodians ta su kabiu mai khani ping mai naga mai ram khau tipa lobam chong thi tuna sakane mi chong memorandum khau tai Union Home Minister da FMR lagan khang sulau kan mai lading tai lagan dat khang zangwai kani kumna naga mai nam nun chong traditional boundary sai kaloi na tilaudat khang zangwai kane Tamenglong September tarik chui na kathum Zeliangrong community tong rock band GMP the band ta India tong top 30 bands ticket to Hornbill India's biggest band battle khau perform sukhang kada lokan the ticket to Hornbill hai October tarik rut na tachat khari chui na khat kum singai na chui na padai ngan RCEMPA Chosoma Kohima Nagaland khautat kaipani ticket to Hornbill top 30 bands khautai Delhi khoroi band kathum kasau kani Karnataka khoroi kathum West Bengal khoroi kathum Maharashtra khoroi band kanai Meghalaya khoroi kanai Assam khoroi kanai Mizoram khoroi kathum Sikkim khoroi kanai Jharkhand khoroi khat Arunachal Pradesh khoroi khat Manipur khoroi kathum Uttar Pradesh khoroi akhat kumna Nagaland khoroi padai kasau kane September tarik chui na kathum Manipur University tong complex kaunai mai Bank of Baroda branch khori kachak dangka crore padai inbu tong lut sukan mailam hai special investigation team rui investigate ka haupani the mi tong lam khau inquiry tet kai mai suna SIT rui branch manager ta kazau na bank employees kan padai tanim kan the Police tong report helaina September tarik ru na kathum nung jeep chung khwang khan minute rik dai na khat zang khori kachak dai haukan chongi kachak aman kan mai report dai ganga tu mai puirui singjamai police station ka September tarik ru na chanai nung tai file sukan chonge routine operation tat kai migan ka bank cashier rui lauchon khwang ru ka volke su ka si loba meta thai pat kan chongi tuna sakane kumna bank cashier dai rui kachak ka singai si intang magba meta haukan metang bank ka ba mai nun khori hau tuang khwangi tuna lumsi ka hau kan chongi tuna sakane mi tung case ka hai bank staff nun ka zaw bam nu tuna kaniu khawla than metan tai tat kai ka hau kan chonge Tamenglong ting nai lon lau tai bu tarik chui na padai kum sing nai na chui na padai lau chuan kalan nai nai ting zin sing bang muang nai lau tai bu tarik chui na pungu lau chuan muang nai kalan ting zin sing bang ting rai nai The Gaanphiu DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hametai inquiry complaint Sulauni Mai Guirui
9612535794 khau contact sulau puong mai ka gwaina cham king in sam lo na ba mai ka gwaina cha Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tin roi nai la mai sa in da wi asai khang tu cham hai khau ringa lo the athuan khwang rup ma khai kai me gan ri mai ka gwaina king in sam da la kho chuan good hey